Sanibonani bafethu, sanibonani ngiyabingelela namhlanje obingelela lo mbukisa wonke ngithi nje sawubona la uhlezi khona kusemnandi ubuka le video obingelelayo ke ngamagama okuzalwa usanele ukuphulekana kwaGumede embazwane ngokwendawo isigodi emahlawe. Yo bafethu namhlanje ke ngizonithulela le video ngenhloso yokuthi ngifuna ukubonga bafethu kuba bonke abantu abangisupportile from ekuqaleni ngiqala leli business lami kwaku 2019 bafethu ngiqala ibusiness lami kwakungekho lula bafethu abaningi bayazi ukuthi kwakunzima kakhulu kodwa ngomusa nanesupporteni bafethu namhlanje sengize ngafika la engikhona namhlanje bafethu kuyisupport yenu nonke ningisupportile nothando ninginalo bafethu njengoba nani nibone ukuthi istudio sami sesekwelinye izinga namhlanje u2022 nje namhlanje ngithi angithatha leli thuba ngibonga bafethu ukuthi cha bafethu ngiyabonga abantu abangisupportile okungaba abantu ade basebenzisana nami ngazo zonke indlela esebenzisana nazo zona kodwa bafethu ngiyabonga lestudio igama laso lesengikuso njengamanje iskipper sengane music production ungasibiza ngokuthiwa iSSMP studio okuyiskipper sengane music production bafethu lapho ikampani yami le engaziqalela yona 2019 kwakungekho lula bafethu nangisupporta ngaze ngafika la ngifike khona namhlanje kahle ke istudio njengamanje sisejozini emakhonyeni la sikhona istudio ngisebenzisana nabaculi abaningi kakhulukazi ijozini iyazi nayo ukuthi uma uyiciko elenza umaskandi istudio asike istudio fanele ukuthi uye kusona istudio isaka skipper istudio ufuna ukuthi uze kusona ngoba la istudio bafethu angifuni uqamba amanga umsebenzi wakho bafethu muhle ngalendlela esimanga uma uqhathanisa neminye imisebenzi kwezinye istudio awubona umehluko uyabona ukuthi cha umsebenzi usezingeni eliphezulu bafethu enye ke into engifisa ukuthi ngisho namhlanje ukuthi bafethu mina ngomuntu okhululekile kulo lonke uhlobo ngokuthi if ungidinga mhlawumbe ufuna ukungithatha ufuna ukungisebenzisa kwesinye istudio ngivulelekile ukuthi ngahamba kanti futhi ngomuntu ophinda adlala ama instrument ongaba ibass guitar isiginci ikeyboard uma ngabe ufuna ukungithatha mhlawumbe ufuna ukungisebenzisa kwesinye istudio mhlawumbe ufuna ngiyodlala ikeyboard kulula ngokwazi ukuthi ungithinte sihlele sihambe siye lapha esakhona ngiyena lo muntu ukuthi akakwazi ukusebenzisana nabanye abantu ngiyasebenzisana bafethu futhi hayi ukuthi angisebenzi kwenye indawo if uthanda ukuthi ungithathe ngiyokwenza umsebenzi kwenye indawo la ufisa khona uma nivumelene nomnikazi westudio ngumuntu futhi otholakalayo kulo ndawo bafethu so nje mina ngizothi namhlanje ngiyabonga bafethu isupport eninginike yona kusukela ekuqaleni ngisazocela ukuthi bafethu futhi njoba isikhathi siqhubeka neminyaka iyaphambili ngiyafisa ukuthi bafethu istudio singagcini la sikhona namhlanje kodwa istudio siqhubeke siye phambili ngelinye ilanga sibe kwelinye izinga elingaphezulu kwaleli elikhulu njengamanje bafethu ukuthi ningisupport bafethu ukuthi ngifike la ngifuna ukuya khona ngoba ngeke ngize ngiye la ngifuna ukuya khona if nina ningangisupport ngizocela bafethu niqhubeke nje ningisupport bafethu siye phambili bafethu siphusheni bese ngicela ukuthi wonke umculi kaMaskandi owazi ukuthi unekhono noma unesifiso sokuthi acule ngelinye ilanga noma acule naye aziwe njengabanye bafethu lana angikhethe bala la muntu ngiyasebenzisana naye enye into engizoyicacisa namhlanje ukuthi istudio lesi istudio sekaMaskandi kuphela so bafethu ngiyacela nje impela ukuthi sisupportaneni qhubeke nempilo siye phambili bafethu akukho kunye okuningi uma nifuna ukwazi ngami inamba nizoyibona vele la evidweni nizoyithola ukuthi ngitholala kanjani kuphi kanjani ngiyabonga bafethu ithuba ngeke ngande kakhulu inkosi ithela umusa nibe nempilo enhle njalo ngiyabonga.